Wabasubati kurwase kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi nigo rituko ria rero akora umwega ugosanga n'abagotu naboigo ebyombe ao ime yewodi ya Magombo bunge ya Kitutu Masava. Jerusha nigo bona ira ribagerio na gosaba abantu be kaunti ya Nyamira hekero kyobachori abone bu mwaka ogocha kwenekia buna nkumu abara magoro asogocha kwenekia emirimo yaya kurigera emirimo yaya korere na komoko boko asokoriye kerugo kyobo governor. Komenta nayo Jerusha nigo bona kwanire igoro yegetange kiereri abu asate ebire nigo kira chigweta hase orongora gusi abu ase kira cheko gendra gokinia obwonchereria wamenyi bensemeyo 2027 inurigere gere mutwara koreire ebito bidebyosi bibekando origere byomonto peke ya kama mimi nimetileta hapa kama mama yenu mama kaunti na ende mwana na koreire ngoko badireira wote kwanja tumuvugotia nyole kero kyo gala na bwana mira. I want to assure you ndio mtakuja kuchua women can work and they can work better. I am ready to represent you in another level. I want you to pray for me and I want you to look at me as your mama count no mwana no mwe boletera. Bona no nyeni ntse kuraeta na bokonya abantu banyanjite banyanjite. Bona ndi mocha komanda ara sinwa. Ibaba abantu bamito akina basorori. Ibaba na ate nyomba minto. Hapa ni kwetu. Na hata ite kwa nene nkoro ya ino. Tati wane kana kwa nene kusi. Ukitaka kuongea na watu wenu kabisa kama bakoigwe ukukwa na nene nkoro. Gaki timontiga. Na asabu ni monsavere tosuke na inwe na mimi siku moja. Tore kusentoleta ngana ngani kota seitoga. Ege tanga kerikere ni mna mwana kwa na kera lituko. Kerikera tuko ngabatoa. Lakini kwa katoka kwa kile linga alisimwata dakika niko keweka mole tanga torore keweke gazeti notice tosaleke lakini asati na tuage kwa ile mtagara nje na ana kwa gana ala banda ba kile notice kwa torore mazi baka bantu bakunyuma mukungu wo totale elinde bintu biripe tokoska bosia sorobotiro